की शेक जे आहा बिचाचेर ते तेंकां सगल्या शेकांची आयज मिटींग घेतली जाली 4-5 दीस जाले मिटींगे चालू आहा की तेंचे जे स्टाफ आहा दे कॅनॉट टच द ट्युरिस्ट शूड बी ट्रिटेड very very nicely. They are the when we say अतिथि देवो भव ते खऱ्यांनी प्रॅक्टीस करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर आयज मिटींगूय जाल्या आमच्या ऑफिसान. there is any dispute or fight also, they will immediately call the police. They will not fight. म्हणजे argument वसून झाले from the tourist, and all the stakeholders should follow this, whether it is a rent a car owner, a taxi owner, a guest house owner, resort management staff, to see that no touts are seen around. Tout should be immediately arrested. 5,000 fine घालपाची गरज आहा. आणि एवरी डे मॉनिटरींग करपाची गरज आहे आणि हे हांवें सांगलां आमच्या ऑफिसांसून मॉनिटर जातलेच म्हणून एज फार एज टाउट्स आर कन्सर्न. नॉट एंटर इन टू एनी आर्ग्युमेंट विथ द ट्युरिस्ट जर तर आर्ग्युमेंट करूंक सोदता इवन आफ्टर ड्रिंकींग वी शूड रेफ्रेन, शूड नॉट टॉक टू हिम बॅक, जस्ट गो अवे फ्रॉम देर. अशेंच करचें पडटलें. आतां दुसरे कंट्रीनी अशेंच जाता. somebody is drunk, they just refrain from the discussion and call the police, and they take them to their hotel room, back to their hotel wherever they are staying, that guest. So over drinking म्हणजे जेन्ना स्टेटीन येता आमचे ट्युरिस्ट स्टेट, थोडे जाण ट्युरिस्ट सुबेजूय पियेतात. यू कांट हेल्प इट, and we cannot tell them not to drink.